erane. Irindi menye vuba kandi n'iry'ingenzi. Imana hari ikidashobora gukora mutakoze ibiterane. Hari ikigomba kugira ngo ikore igakorera mu biterane. Igakorera mu materaniro manini. Nyote ya Rufajiri ivuza akantu zina nuko tuvuze ibyuma cyane amajwi ntiyumvikane neza, ariko y'indirimbo bavuye kuririmba yavugaga iteraniro rinini. Ijuru ni rirasa n'amateraniro, nuko ijuru risa. Nubwo tutazi byinshi byo mu ijuru, ariko bike ni mukutano, iteraniro rinini cyane rivuye mu bantu b'imihingo yose nkuko mwavuga. Tuyicubahiro Yesu. Haleluya. Hari indirimbo ivuga mu Kinyarwanda, mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ngo abavuye mu mataba, bavuye mu misozi, hanyuma bagakora iteraniro rimwe rinini. Ijuru rirasa n'iteraniro. Kandi bizagora cyane abantu batazaba mu materaniro kuzaba muri iryo teraniro. Bizagora. Amen. Bizagoraho umuntu utazaba mu materaniro, utanayakunda kuzaba muri ya teraniro. Mukutano kubwa gani? Iteraniro ry'igitangaza. Abantu bagerageje kwerekwa bararibonye. Nanje sinerekwa cyane, ariko nza nibuka umunsi umwe kiri na muto ndyamye ku ruhu mu kiraro, ngo niteraniro mukutano kubwa. Haleluya. Kandi gitangaje nyiraryo ntawuzi umubaza. Korari ya Nyanza zivuga ngo ni murebe ni munini cyane, ntawo mwisi bahwanye. Rirahari iryo teraniro. Muhumure, nubwo iriba yavuza kandi ati murimo muvuga kwigendera Kanani, ariko muvugana za obstacle, muvugana imbogamizi, ariko tuzajayo. Imana ibafashe cyane. Reka ndeke gutinda, twumve n'amakorari. Maranatha iracyaririmba, n'abandi baracyakeneye kuririmba. Reka mbaye intasho, peruka hano mbasaba intasho zo kuja muri Kongo. Nagiye muri Kongo kandi tubana n'Imana, tuba mu biterane, tuba mu mukutano, kandi tubona ikiganza cy'Imana. Abo bantu b'Imana bo muri Kongo bampaye intasho, muzakire mu izina rya Yesu. Imana tuyisabe, Imana itanga umutekano, hanyuma izikorari ze zambuka hariya ni na hafi. Ni hafi y'ahandi mwazaga muja kwambuka gatoya. Imana dusenga ni nyamahoro izabikora. Amen. Ndagira ngo nyuma yaho nateraniye i Remera, nyuma yaho nateraniye i Nyarutarama, Rweru nari nkigize Kacyiru, bafite igaburo ryera. Abo bose bampaye intasho, muzakire mu izina rya Yesu. Duhaye Pole, muyobozi wa Nyota ya Rufajiri, yabuze mama we. Mama we twarabimenye, tubimenya bitinze, ndi twagutabaye. Watabawe n'abandi, ariko cyane nuriya mugabo uruta abandi bose yarabatabaye. Mukomere rero, n'abandi bose bagiye bagira intimba, niko bimeze muri iyi si. Mukomere. Kandi twongeye guha intasho abantu bashitse muri iki giterane, tubaha ikaze, mugubwe neza. Kandi ndaza kubabwira ko utaza gutaha uko waje. Ntabwo Imana yahamagarira abantu busa, ntibibaho. Uraza kubona ukozweho mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nta mpamvu yo kwibaza, nta mpamvu yo kubura umuririmbyi cyangwa utariwe, nta mpamvu y'uko uri umuadeperi cyangwa utariwe. Amen. Kuko ni Imana y'amateraniro, aruta uko tuyita hano mu isi. Bwana asifiwe sana.
mugubwe neza rero mu ijambo ry'Imana. Reka ngiye gusoma kandi ndaza kubabwiraho